Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves. Igama mahe ngokwambatha inkurumbayi ingarabi sofana ngawudla fish lokho lekhona ngithanda ama fish and chips sofana ngidla amankunku kodwa khona ngithanda lekhenda lo ngithanda ngakhona ngithanda nje ngoshukela ngokhotha phansi mina nami sifana nefone nesim card engakuzokwazi ukwehlukanisa nanoma kanjani sithi kushunquthule odzakeni bathi uye sabeka namhlanje ngikhona la ngisemingling la ngikhona khona ngihlezi with my guy bamezwe ukuthi ke ubaba ubiyela uyinyanga kahle kahle umlaphi wendabuko khumbula ukuthi inyanga ngazi ukuthi inyanga is a month so sithi inyanga banakho kuyi month kube khona inyanga as a moon sithi inyanga and then base kuba khona ke inyanga le lapha ngokwesintu noma kulapha kwendabuko so namhlanje sina naye kahle kahle izathu esenze ukuthi simbize sizobana naye la kuyi Mahe podcast there's a reason why ingoba uthi akazange azathwasiswa yena ngathi wathola isikhwama ukuthi asebenze ngabantu noma asize abantu so sifuna ukwazi ukuthi ngabe lento lena iyenzeka yini and uma yenzeka yenzakala kanjani mangenze ukuthi wena ukutholile ngoba yinto owayithola komkhulu mhlawumbe nomkhulu ubeyibona bathi na hamba ungihambele endaweni ethile kube yibona abakufikelayo nokuthi ukuthi ube wena uboniswa ngomuntu eza kuwena so sokuxoxa abanzi ngalokho but okwamanje ngicela ukuthi sihambe siyothi quva la etole then masibuya njengoba sengihlala naye lapha ke uba ubiyela sithi ukuxoxa sithi ukuhamusha for sure mhlawumbe nawe uzosizakala asenze kanje ngayo Mr Biyela lo khona la emingling kwi-Mahe podcast and thank you so much abantu laba abaloku busy besilandelela guys ngiyanibona ngisho ukuthi ngiyanibona nje Mr Biyela before we go any further cela ukuthi uqale uzisho wena ukuthi ubani wakwabani usuka kuphi nendawo ngoba ngizothi mangichaza mina mhlawumbe ngizokuchaza kangcono ngidlula wena wasuthawe ma yazi ubethu uvela sasuqhubeka amahe awuzisho wena nje baba Biyela ukuthi kahle kahle ubani wakwabani usuka kuphi nendawo Thokozane ngosikhona lo Biyela lapha eMelmond kwaya nguye eManmet lapha engizalwa khona kwakuthiwa kwasanguyeke sekwaya nguye manje yeah egama elilula ngifuna ukuthi ngiyazi le kahle but ngendlela engifuna ukuyazi ngakhona ngifuna ukuthi uchazeleke abanye abantu abasemakhaya awunoma abantu ababukela i-podcast leyo ukuthi wena kazange wazohamba wawuthwasiswa ngoba yinto yasekhaya kwenzakala kanjani before we sichaze cela usichazele ukuthi kahle kahle uma uthwasiswa noma unalesiphiwo naso usithola kanjani mhlawumbe usinikeze nje okufo ukuthi usithola kanjena kanje and then wasibona nesakho ukuthi sivela kuphi la kulesi siphiwo uzalwa naso is either sivela usumdala sokhulile sesifuna ukuthi uhambulelwe abanye abantu ngakhala kabili nje ngaso bese kuba khona esinye osithatha ekhambeni ngoba usithanda usithatha kanjani ekhambeni obusithanda kunenhlanga zabanye abantu abakwazi ukukupha sona okay mhlawumbe uyathanda uba isangoma uyathanda uba inyanga kodwa manje akazi wabelwe khona uyithukeke nawe ke usungena ngale bese bakhona lento okuthiwa umndingi nomndawo umndingi nomndawo akusiwona okuzalwa nomuntu umndingi nomndawo into oyithola uhamba ungenwe imoya ongesiyona yakini okay sigcina sesingena kanjalo ke lezo sipho ugcina nawe usunalo siphiwo ke so wena ukuphi wena ufola under isangoma umelaphi wesintu noma wenyanga noma umthandazi esami sila ekuzaleni ngazalwa naso okoqala umoya engcwele uzalwa nawo yilo ophefumulayo onembeza kumuntu okwazi ukutshela ukuthi lento yenza i-wrong lento yomoya engcwele eyesuka le kowasidala yehlele kwabafileyo ukuze yakhelele igazi kumuntu mayizozalwa nesibongo nendlela nomhlaba yakona indawo yakuyona uzalwa nje vele unalo moya engcwele lona ogcina ukwenza ube yini mawula unesiphiwo ube umthandazi ebese sifika la ethongeni ithonga umuntu wakini ongasekho akalona idlozi umuntu uma kukuthi mina
No. Why lo busy ngithanda ukuyifanisa nami? Ake sithi umuntu owalahlekelwa umzali wakhe. So lo muntu lo umzali wakhe bese lahlekile nembiza ngani? Simbiza ngethonga. Oh okay. Jobuzwa kukhona indawo okuthiwa kunendawo okuphila khona amathonga. Oh yes. Basuka ngabantu baseMozambique laba koSwazini abawelela ngapha. Shuthi bafile ngale ngakubo. Baphila ngapha mase kuthiwa ke baphila kwelamathonga bangamathonga. Nomuntu ke ongasekho ke waphila la emhlabeni wadlula emhlabeni ngokushona. Maye sengale akabizwa ngedlozi. Uthiwa yithonga lo muntu. Senokudide kokuncane idlozi kanti ngibona lokho idlozi umuntu onjani umuntu noma umoya noma yini idlozi lingumoya wamandla ohlala entabeni emanzini kuzo zonke lezi ndawo ezikhona la emhlabeni onikwa yithonga lakini ebese kuze ukwazi ukungena ezibeni ezinkulu ukwazi ukumenta abene ezinkulu kuthiwa kungiwa kuzona kuneyinyoka usukusuna lamandla ke edlozi edelwa yini yithonga lakini ngoba lifuna unqoba izithe ezithile. Angingajuleli ake size la wena ikona kuphi lokho ophiwe khona noma lokho othi wanikezwa abadala khona la ngiphiwe isipho sokuqala ngibe umthandazi nje bengumuntu okhulekayo kakhulu ngikhulekela abantu ngikhulekela amanzi abantu baphile nje kuthe makhamba isikhathi ngathi wasemkhonjiswa manje ikhwama mangilele ebusuku kwathiwa nasi isikhwama ngamiphi iminyaka at what age maybe 10 15 20 iqale nje kahle ngo 2009 is a late something recent ukuthi ngisebenze kodwa bekuvele kukhona okay kusukela nje imbono because engikhulela khona kakhulu bebaze ekhaya ukuthi sizele ingane enesipho nje ibona yonke into eyenzakalayo ngikhula nje kuze kwathi ngo2002 ngasuka ngayendawo nasemakhosini la ke abangibone khona kakhulu ukuthi nangi lo muntu kahle oyiyena lento ibifika ngesikhathi into uma ngibona manje izokwenzeka ayigage uyaboniswa kakhulu ekubonisweni ikhona okumandla okudlula isikhwama okay yabona mana before siqhubeke maybe lento ulokhu baba wakho noma umkhulu wakho ubani wayeyinyanga noma wayesangoma between the two umkhulu wakho ubaba wakho umkhulu wakho so ubaba wakho yena ubaba bengesuye umuntu obenesiphiwo so okusho ukuthi wena urepresent umkhulu wakho umkhulu nogogo oshuthi umkhulu nogogo kakhulu because mina ngimlanjwa nasekhaya komama mlanjwa kulele nje khona ngizange ngihluphe lokho ngifuna ukuphuma because uyamuntu uyacaca ngizalwa nje ukuthi wena ubelonga la uyogada le yandla kwaMasibiya nje yaqala lapho into yami yahamba nje uthe umkhulu esedlulile kwaba nembono ebhelayo ngami wathi umkhulu uhleli kimi ufuna ukwakhela indlu yakhe ekhaya okay benza kanjalo benza ngayo the mayigogo edlula nakhona ngathola senginesalukazi engithi maqhamuka isithathu sizoxabana nomuntu ngiphuphele isalukazi sicenta inyoka iza kimi sinqamla ngesipedi uma nje uzoxabana nomuntu nje ngivele ngiphuphele iphupho njalo ugogo efika enqamla lenyoka amaphisi kwacaca ukuthi ugogo obedlule emhlabeni nawo sekhona ngala sebe nomkhulu bobabili oshuthi sebeya ku sesiyasebenza manje saqala ngakwazi ke manje ukuthi into yami iqhubeke kahle ibe nembono ethile nendlela zakhona yakhanya njengoba ikhanya nje akaze ngithiwa ngiphumile ngawo thwasa kumuntu noma umuntu wangitshela ukuthi ufuna uyolanda ini emanzini ayinto engilandile ngikhona ukusiza abantu abethwasayo ngingaze ngithwase mina because ngiqonda ngethonga nedlozi kakhulu ukuthi yini lesikhuluma ngayo we sinka kuphi le information le oyinikeza abantu noma kufika kanjani kuwena if kufika umuntu eza kuwena ezothi yazi nginenkinga efana nalena ingabe uyambonisa lo muntu lo before afike kuwena noma ubona ngoba nakho umuntu esefikile kuwena engekho la kumina ekhona kuyafana afone lapha efonini ngiyamtshela ngefoni engeke segoli ukuthi into eyenzakala lapho 1 2 3 uma ufuna ukusizakala 9 nyathelo kumele uyithathe indlela omulambe ngazo nasi because lento yami ayinakho ukuthi uyoze kuthi ufaka imali noma wenza ini okuyisimanga ukuthi kwamanje ekhaya kithi kwabiyela ngayakhe le ndlu okuthiwa indumba because leyo ndlu ilisiko noma inkolelo yokuthi makwe wabonakala nje ufaka ijazi nje sekufuna wakhe iqhugwane
okubizwa kuthiwa idumba indumba akunayo indumba yokusebenzela oh yeah ngizingenele kwagogo ekhaya ngihlalele khona ngenze ngikwenza uma kufika umuntu ufica ngihlalele kwagogo ngiphume futhi ngihambele ngeke ufike kwagogo endlini la kusebenzela khona sekulenga yonke into eyami ihlala endlini yami ngoba lento yendumba kusuke kuyinkolelo nje ukuthi umuntu maye nje kufanele abe naleyo ndumba ayisho lutho esiphuweni sakho ongazithiwa sengumuntu kusona. Before ngilokhu sivale noma ngibuza umunye umbuzo ogcina ngifuna ukuthi ungicacisele la kunento eyenzakala like normally back then beyenzakala namanje senzakala ekuthenini ukuthi sithole ingane ebizwa kuthiwa amadaka it's amadaka if amadaka idaka suke yodwa phela oh yes idaka noma kuthiwa yilongwe or ilongwe kuyenza ukuthi umuntu wesifazane ngoba nakho eshonelwe umyeni wakhe mhlawumbe yes eshonelwe umyeni wakhe noma umuntu wesifazane ephume ngaphandle umyeni esakhona esaphila ngezathu zakhe ethizeni and then bese ebuye nengane elokhu esekhulele sebuye senengane ethi mayisifika ingane ithathwe ifakwe la ekhaya kuthiwa ingane yala ekhaya ngoba umakoti vele besethole ngenyongo right ngithi mina ke uma kuukuthi lo ngane esihlezi la ngaphakathi ngabe lo ngane sizakala kanjani uma sokuthi uselokhu isikhulile seyimdala manje usefuna ukuvusa umuzi ngabe umuzi ovusayo uvusa umuzi wakubo wala ebe yilongwe la khona noma kufanele ukuthi ahambe uyovusa kulokhu umuzi ngoba ngeke sakwazi ukuya kwekhaya lomama ahambe uvusa umuzi walondoda eyakwazi ukuthi imthole sengane kuleyo ngokudalwa nje komuntu ayikho indoda ezalilenye indoda ukuqala lokho okwesibili lo muntu usuke ebelonga ekhaya konina uma kungukuthi ubaba wakhe lowa owona kulole ndoda akazange wakhipha inkomo eyoyilobola lapha aone khona kuze kuyele esibongweni sakhe lo baba ogangile noma iye ekhaya komawayo ekhaya lonina likaba lalo mama lo engane akasesiyena wale akasiyena yena wakhona usengwala yona kodwa inganyelwa bala ingasizakala ekhaya konina la kwaphuma khona nini ngeke sizakale la okokuqala inkinga elandelayo ngisekhona ibe namandla kusebenza izokwakha isibongo sakwabani yona ngoba asiya la ekhaya masizele ingane zoziza kwabani ngoba ayiyona la ekhaya nje ayikho into ezoyenza lapha noma bangayifaka basuke beyintshontsha ethongeni layo kuyefaka lenye ithongo because ayisebenzi ayiyonto nje indaba ayikho ifezala ingane uzoyibiza ukuthi ingane zakwaba kufuneka ubaba loya yawugangile kube uyenza athi inkomo azo lobola ngala ithathe ingane yakhe iyobiza isibongo sakhe ngoba ayikho indoda ezalilenye indoda ifile ayifile nje usho wamfelokazi yozalele ingane uzalele yandoda leya ya oyizayele ephilayo awuzalele lengasekho akekho umuntu wakomunye umuzi umuntu unezibongo ezu2 isikababa wakhe nesekhaya konini lesi esinya sikho hayi bangathi indaba isegazini ngendlela ngibona ngakhona nje ngathi indaba isegazini kahle kunjalo nje so the best thing ukuthi hambe olobola noma kube khona isilwana akasikipha if ukuthi akanawo amandla ke yena noma ngabe kuthiwa akanawo amandla kodwa isivumelwano somuntu noNkulunkulu nesidalwa sakubo yigazi kufanele kuhlatshwe igazi akhishwe lapha yakuthiwa wena ungwalapha ya uma ukuthi kanjani kuyathengiselwana kuthathwe inkomo zokhokha ngala kuthathwe lo muntu abuyiselwe kubo ngoba lokho kumthatha usuthi akayoba ungwalapha ya vele uyamqhatha nabaphilayo ngikhatha nabafileyo isathe manishona yena ukushona ubaba kushona umama sekona ke zizoyithuka lezi ngane ezinye iphilayo inizala la that's true zithuke zixoshwe isinaphila naleyo into ebuhlungu ukuthi iyaxoshwa la ngoba vele akusiyona vele yala akusiyona yakho ane sike sibone ezinye zeingane esuke etholakale kanjalo abanye kuba khona something disable nyana kuba khona izinto ezingacaci kahle uma ngaphosisi isuka ishawa ukuthi umuntu mayizozalwa usuka uNkulunkulu ehlele kwabafileyo elanda igazi nobuzwe bakhe makuyishangane beyishangane makumzulu bomzulu nje uthe zalwa la nanibhizi ndenzele into zenu ngala usuke sebuya lapha ya eziphiweni zabadala ngoba ngasekho leswaye kulula ukuthi noma ngabe kuthiwa kabaze batshelwe umuntu la ya ukuthi lengane akusena la ekhaya kuvuke nje ingane ivele ishaya wena usuka la ekhaya wena hamba kini umuzi wami wokugcina sengizodedela nje
Just tell me the power of water. Power of water. No, not to like water, but power of a river. Ngasho njalo umfula eMpophomo. Sibona abantu abaningi bethanda ukuba seMpophomweni. Kungathi there's something erivilekayo noma kuna something esuka noma there's something about her or ngathi kunamandla amasha abawatholayo if ukuthi baye eMpophomeni. Ngikhuluma according to abanye ngiyabona uma uyobhabhadiswa but ake sikhulume ngeMpophomo. Yini lengaka eseMpophomeni and then mawuye eMpophomeni kahle kahle kufanele uthi mawuya uye unjani. Ngabe uyaya ungcolile noma fanele ukuthi nje uye noma kanjani uhambe nje uyegezela eMpophomeni. Kuyashiyana ke lapha ukuya lapha eMpophomeni njengami nje mina mangiya eMpophomeni noma emfuleni othile omkhulu angiyi ngahlambulukile angiyi futhi ngiyabona if uthi awuyi ngahlambulukile just cela ukuthi ngiphe ilokhu iminingi nje yakho njengoba ukuthi kade nginomuntu wami angikwazi ukuthi ngisuke nje kade kunjalo ngithi ngiye emanzini usho ukuhlambuluke lokho ukuthi uma unomuntu kuphela ukhubeka emoyeni ukwatile ukuba nomuntu wakho uma umuntu wesifazane awukwazi ukuya usendaweni yakho awukwazi ukuxabe nobaba wasekhaya kula kuleyo ndawo njengaleyo ngitshele ngamandla ngoba sithatha ukuphila lapha izana yakho lokho ukuphila sikulanda ufuna ukulande umoya wakho ukhululekile kunokuphila kwahlukahlukene lapha ngoba nje mina mangiya lapha siyothatha amandla la esithunywa esathunyelwa kwabakithi ingelosi ngiphinda ngithatha amandla edlozi la kithi ngalinikwa amathonga akithi ngihlambulula amathonga akithi mangilapha ukuthi lapha khona agenzeke ashawe ngumoya njengoba ke suke siyalapha sozolanda lawo mandla ke ahlukene kanjalo ebese kuya ngokuhlukana ukuthi umuntu ulanda mapi mina nje ngisongela ingelosi yami evusabayele emathuneni ebese ngithatha lamandla edlozi because lapha kunesilwane esibizwa ngedlozi ehlala lapha emanzini okufanele sihle singibone emanzini esanginika lombala sanginika lo ngaphandle kokuthi kube khona umuntu oshoyo ukuthi thatha lombala yikho ke sosikuyela lapha emanzini kakhulu mana ke sike sibona abantu behamba befike behlaba inkukhu bebeka amalati elibomvu elimhlophe linjani namaqanda for ukuthi abanye bethi hamba uyogeza if ukuthi mhlawumbe waphunyelwa izisu noma kunengane yakhe yaphuma hamba ufike ugeze eMpophomeni usebenzise this whatsoever ukusebenzisa ngabe is that true ngabe kenzeka lokho because ngiyabona ngibone kwenzeka so ngibuza ukuthi ngabe kwenzeka ngempela yini yabo yose ngishilo nje ukuthi eMpophomeni awuyi mawungcolile nasemfleni futhi awugezeki uma ukuthi vele ungcolile umuntu ochithekelwe ingane asikho isidingo sokuthi ayogeza eMpophomeni noma olwandle noma emfuleni ohambayo lento iwuvuma phela uchithekelwa ingane usuke kusho ukuthi wena usungcolile kufuneka ugeze isimelano ke somuntu noNkulunkulu yigazi uthatha nje inkungu noma ngabe njani umbala ekhethi uyayithatha lenkunku le uyinqumelela egazini lamanzi uyaphuma ngaphandle ukhuluma nengane yakho uyasho ukuthi kuyagezwa njengamanje into ilula leyo nto leyo ilula ngalendlela azibonakala ke le okhuluma ngayo uma qeda lapho uthatha inkuku emhlophe uphuma ngaphandle umemeza ingane yakho uyiqamba igama uyatshe sesekhaya njengamanje wenziwa ubani lokho wenziwa umuntu wesifazane wenziwa umuntu wesilisa noma ngabe usitanga ngabe wesifazane especially abesifazane ngibona ukuthi bathembakele because bayakwenza abesilisa abadlulisa kwenza umuntu wesifazane yabona bayahamba kahle ashesha yenze maqede lapho uma ekenza lento le eseya lapha aya khona ungena ekhaya uthenga into eyokugqoka yengane nje ingane encane uyayithatha lapha uyayibeka lapho khanyisa izibani ukhuluma nengane yakhe maqede athi naye impahla gqoka la khona umoya wakho mawuhlale ngokuthula useqedile njalo lokhu kuthuka usuyogeza eMpophomeni ugezela ingane ethi wawenza ini ayikho lento le kuningi engathanda ukuthi sikhulume ngakho kuningi engathanda ukuthi lokhu sibhizi sixoxa ngakho and yabona nje lokhu sibhizi sikhuluma kancane kanti kuningi ngibona ngakuphila sikhulume nangomsamo kuningi abantu abafisa ukukwazi ngakho but ngiyabona ukuthi ngenxa yesikhathi but allow me to pass this guys siyazi ukuthi sikholelwa ezintweni ezahlukahlukene siyazi ukuthi
kunabanye abathi mina I'm a Christian, asikwenzi lokho, and once wakubeliever lokho wathi awukwenzi and then kuyasebenzela and kuyasebenza. Abanye bathi angiwusebenzisa umuthi ngoba ngikholele emthini, and then izinto zakhe zimsebenzele ngempela for that nje ukuthi yena akabelivele kukhona. Abanye bathi mina uhambile usibanibani wahamba waye endaweni ethile afika wasizakala, kodwa mina ngingila ngazange ngaze ngasizakala, it's because of the belief. Once ungakholele entweni engeze kwazi ukukusebenzela lokho, ucanga ukuthi kuyikhona khona ofisa ukukusebenzisa kusebenzisa, and because ngoba ukubona ngezizathu sakhona moya engcwele iyasebenza emfihlakalweni. Baba before ngikudedele ngifuna ukuthi ushiye ama numbers zakho nokuthi utholakala kuphi umuntu obefuna ukuxhumana nawe. Ngoba kukhona umuntu ethi yazi like ngiyafisa nami ukuthi ungichasisele, uyakwazi ukuchazela even amaphupho, right? If uthi mhlawumbe unabantu abaphuphayo awuthi nami ngisho lami uma uphupha uhamba ngemonto emhlophe kusho ukuthi just nje nawunapheli lingificile so sengithi nje asale sengidlula nje ngabe sengikushiya nje kanjalo ngiphuphe nami ngihamba ngemonto ukudrive umfana wasekhaya kuyimina emshayeli driver nje ngihlezi la eceleni. Kusho ukuthini lokho? Angifuna ukuyichaza le yakho oyibuzayo. Okusho ukuthi senginayo imoto because hayi uthi nayo imoto iyenzeka lento ukuthi njengoba nje kungwena okhulumayo because uzobuza kubiyela because uyambona ukuthi hayi kuyena ngifuna ukuthola ukuthi yini lazo yisho, yabo. So ngifuna ukuchaza la zokuchazela ngale lokho, kodwa umuntu ofuna ukwazi ngamaphupho akhe noma ngabe iliphi iphupho lakhe aliphuphile uyakwazi ukuthi angithole abuze ukuthi yini iphupho, because ngiyawachaza amaphupho ngiyakusiza uma wahamba yokwethwasa ethola idlozi lakho alikho right, alingenisa umuntu azofuna usizo, ngoba kusuke kukhomba ukuthi ushiye inglozi ngaphandle wathatha idlozi ngalezi zinto zihambisana. Ngiyakhona ukusiza lapho ke ulungisele ingilozini yakho kuqala ehlele kwabakini ukuze uzokwazi ukukhona ukuthola indlela yokusebenza. Kube ila ekuthenini ke umsamo, ngabe abazali badlula understand abadlali balungisele kanjani izinto, ngabe udlulele umntwana, ngabe uyithola izinto engalungi kahle, abafundayo uma engabona esikoleni mhlawumbe ingane ayiboni because idinga isike elithile. Ngiyahlola ngutshela ukuthi idinga ini leyo ngane. Maya emsebenzini ubona akuhambe kahle ufuna ukunyukela esikhundleni esithile, mina ngulalela inhlahla yakho lapha kwabangasekho bakini, ngikhambe ngutshela ukuthi ayenza kanje nje khona la ushiye khona ushiye la esikweni lakho ukuze lapha phambi mawufika emsebenzini bafike bakuthathe bakubeke phezulu. Lento yokuyenhlahla ayikho inhlahla evela kumuntu njengami. Anginayo inhlahla ukuthi ngasiza wena ngithi ngule inhlahla, kodwa inhlahla itholakala kwabakini noNkulunkulu wakho nengilozi yavusa abakini ukuze basho something. So mina anginayo indlela yokuthi ngakwenza inhlahla mina ngitshela abakini bafuna ini, wenza ini ukuze ukwazi ukuba nenhlahla. Inamba yakho? Inamba yami ithi 072 477 2210. Ayiphinde ukugcina 072 477 2210. Yatholakala kwezokuxhumana kuma social platforms like Facebook nje khona uNkosikhona Biyela. Onjani uNkosikhona Biyela? Phela bakakhona uNkosikhona Biyela wadingi lapha. Ungitshela uNkosikhona Biyela okhona lapha. uNkosikhona Biyela nje oyinyanga uyabonakala nje kuvele yonke into uthi cha inyanga le. Oh yeah. Nansi ya. Kuphela ke bese ufuna ke mase sufona ke bese ngikuchazela ukuthi ngisebenza kanjani. Oh okay. That was uNkosikhona Biyela, igama lesibili the middle name Nkosikhona Msawenkosi. Msawenkosi. Elasekhaya lo mama litheni? Asekha kwamama wonke. Oh so alikho lasekhaya. Nkosikhona Biyela indoda enamagama amabili ale ekhaya mama wakhe amade. Yes, thank you so much for loving us, thank you so much for tuning in, and thank you so much for uhlale wazafela isikhathi sesikhona njengamanje. Guys, sophinde sikubambe futhi kungekudala so ubhisiba nani kanje just to give you nothing but the best, because they don't call us best for nothing. Siyabonga Phoza. Thokoza. Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves.